Pamirsa petugas Satpol PP Muwali Nureksain, kuentenan pedagang sani nenten trepti Madolan. Ritat kala nyelahin widangan kecamatan Belah Batu, petugas neptiang sawetara pedagang sani Madolan ring fasilitas umum, inggian ring telajakan, trotoar, miwah ring margi ageng belega. Satpol PP Gianyar Madewata mausang petugas nerep tiang kawentenan sawetara pedagang ring kecamatan Belah Batu kawewahin taler panereptian pedagang sane Madolan inducap sangkaning akeh sane momurug uger-uger Madolan ring pasum watau wadarang wenten tetiga pedagang sane ketereptian ka Satpol PP mausang para pedagang sane Madolan ring pasum kajantenang momurug Perda nomor 15 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Disampun kaicen pembinaan selanternyane para pedagang kaelingang mangdane sida ngeraksa ketertian mewah rasa deg-deg kramo rumasuk kramo sane ngawi guna yang margi lianan punika kawentenan para pedagang taler katertian ring margi ageng belega Belah Batu Gianyar selanternyane kaicen pembinaan mangdane nenten malih madolan ring telajakan mewah trotoar dan ngowohin ring paletan kapertamo penereptian puniki petugas wantang icenin peringatan langsung majeng pedagang ring pasum Wirnanya Bali Pos.